Kastala ti biyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Kagura na ka ti karubam, no sinuswitik ti pagtimbangam. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyan! Lakay, paburas tanti bunga ti manggata. Ay katwan na. Tapnosan nga iso ti umay suksukdalan dagiti karuba tayo. Ay na, liblibasan nga rod nga ulul yan dagiti ubeng. Iso aburasan tayon. Sige, agayab ka nga rod iti agburas. Maguray ka bakit? Asino nga iti ayabanta? Asino aya ti awan trabaho na ababaro dito'y lugar tayo? Madidagita ta, sadot dagita. Kahit asino nga rod? Amukon. Ni Mang Karyong. Ni Mang Karyong? Wen, nagagat na ita. Nagaray tayo ba? Karyong! Woo! Mang Karyong! Ay nasakbay nga ayabam, manungay ti itang dantakin kwa na. Iso nga rod nga iso ti ayabanta. Tauray manulang ti itangdan mo, mayatan. Aya? Sige nga rod, ayabamon. Maray! Dolor! Apay, Mare. Nagburas kami ti mangga. Gumatangkan. Manungay ti may sa kilo. Nalakalaeng. 150 laang. No ije palingkay, 2 gasot. Sige, mangalak nga rod iti 5 kilo, Mare. Sige, alaag to nga rodan di bayad na inton i-deliver ko no bigat. Ay, uwan, Mare. Sige, Maray, tamapanak pa agkanvas di ta kaaruba. Ay, uwan, Mare. Mapankan. Ta saan da pa'y anapan iti bangkag da. Ay sige mare, agorderak iti lakom amangga. 3 kilos. Talulaan? Anayumon alima tapno agpada kayo iti order kin ni Mari Dolor. Sige, 5 nga rudan. Bayadak itan? Inton bigatan paray. Alang nga rod, mare minyang. Lakwan na kami amin nakaruba. Tapno makalako kamot iti manggayaw. Wen, tasyak pa'y laang tinagpaburas iti mangga dito'y paray. Uwan nga rod. Iso sigurado nga ado ti malakwam. Lakay, ado tinagorder. Ay kat mayat Tanay, adon atiklis tinaburas. Ay na, nagado ti order da. Sigurado nga rot ang maibusan nagiti lako ta. Ay, ungayam, pinakan mo ni Mang Karyong. Pakanan pa'y laang kat tangdanan tamat. Ay sus, mabisinanan Ay saanin bakit? Mapanton mangan ije ili. Wenno ije balay da. Ado pa'y ayati burasan na. Basit lang. Madamdama, malpas na itan. Ala, ingkakit mangisuputan iti order dagiti kaaruba tayo. Wow! Ayos! Nagyaman kami, naburas gayam amin na iti bunga ti manggame. Uray la kayak haon. Kayak pa'y lang ti umulay. Wan nga rod. Na ito yung ti tangdan mo. Agawi da kaon. Sige, Mang Karyong. Inton sumarunuman na Agyaman na! Ne, agawit ka ang tatakaryong. Wan dolor. Si kansamo ti tinangdanan damari minyang agburas iti manggada. Wan, nalpasan anaburas kaw. Manungay mo tintang dandaken ka. Daytoy man. Bilangan man numano ti tangdan kaw. Bilangak nga ron tata Day talaang matinted na. Nay, 100. Nay, 150. Daytoy laang tinted da. Kat agmay saka pa'y anagburas, tata. Kurang aya. Ay, nay matagita nga agasawan. Di dala na asyan mo't kengkan. Ay, imbag lang nga ada igatang ko iti kanag. Wen angam kurang dayta, tata. Pinakanda ka. Ay, saan nga raw? Mabisinak pa yan. Ay, sus. Ala, umunag ka tatatamangan ka pa'y. Kaasi ka mo't alakay. Dahito ti kupa ni Mari Dolor. Kisayam. Anya, apay akisaya. Basta kisayam. Tapno adupay ti malakwan ta. Numaamuan da ngay. Oho, apay ikilo da pay aya. Ala, kisayam iti talo amangga.
Oh, tila ibagbagam mo. Sigikit din bakit? Kasta ti ag negosyo. Makamu ka. Kaano tapay abumak nang ngay, no saan ka ngagswite? Kat dagitoy ngay daddo mga order. Ay kat natural, kisayang mata. Anya! Damag kala damag. Sakman lang, ti mang kisay. Hey! Kalakay! Taol kala, taol. Asino ayat ti tataol ang brown day. Siya na na! Asino ka? Ni Minyang daytoy. Umay ko i-deliver ti order yu amangga. Ay, adan. Wala na. Ala, umunag kami niyan. Tanagudong dyan akaw. Agmay-may sak ita dito'y balay. Day tamot aso yung nana. Saan nga kagat dayta? Ay kun alaak mo tin ati bayad yu order yung. Ay, sika man lang ang timang bilang iti kwartak dito'y pitakak. Nakaaron da ito'y matak. Dandani jakon makita ti bilang. Kasta ayan nana. Mabitlaan tay isok to'y mangga. Ay, Mano akilo dayta. 10 akilaw nana. Adda surok na amay sa akilaw. Ay na. Agyaman ano kasta minyang ta sinurokam gayam. Una, agkakaaruba tayo nga raw. Jacket surukana. 5 kilo dayto yan, Mare. Nene, Mare. Di mo ikilo adi ta imam. Ta saan mo't akilwan day ta imam. Naglagan mo't ngamin. Kano dapay suruk na day ta. Aya? Wun, Mare. Ay, kat agyaman nga rod iti surok na nga ibagbagam, Mare. Agkakaaruba tayo nga raw. Jacket surukanang. Dayto nga rodan ti bayad ko. Ay sus, nagdadakkel mo ti kwarta yun. 1,000 man ang ti kwarta, Mare. Ay, Mare, day talaangan tinabati a kwartak. Iso abarya mo. Nay, apay nga itakalaang anagawid, pare. Nagadumot ngamin tinararamit ko di bangkag. Jak na puutan arabi igaya main. Imay ngamin ni Mari Minyang itay, kat in-deliver na day ti order ko amangga. Nih, tingay order ka. Ay, diya ka mo pare. Ang madamag ko man. Ada ka di kilwan iji balayo, pare? Adda taglaklako ak ngamin itinatang. Ikilok man nga rod day to in-order ko, nuhustumot laang. Ay kaumay ka di balay amaray. Kuna na 5 kilo kano day to. Kan ada kano pa'y surok na. Ngam kasla agdwa-dwa akmot. Daytoy laangan may sa asupot ti saan pa'y anaalang order. Akin kukuha ngay dayta bakit? Ni pare Pidreng, napan kano ijay bangkag na. Iso nga itad kung tulaangan inton bigat. Imbatim kumamot na ije balay da. Di bayad na ngay. Di dan tupay itad. Sa bagay. Kunakken kalakay, nagbiit anagatang dagiti lakot amangga. Wanya rod bakit? Ay kurangan tumanen Ay na, inton sumaruno, agpaburas tamanen, tailakotan tumanen. Wen, ket jay santol tumat ipaburas ta. Ilakot akadagiti kaarubat alakay. Wen bakit? Saan tan nga umadayo dito barangay ta? Bakit? Ta dito ipailaeng, ket makalakutan. Ay, kurang talaga dayto in lako kanyak ni Mari Minyang, pare. Nagadumot ti kurang nan. Unay mat dayta na panang loko da kanya ko. Kuna na, adda surok na. Ita, kurang may. Jakla ko man nag-orderan. Ay, nagalas mo ti kasta nga ugali ti karuban. Ay na, kumarik pa'y Wan nga ron. Nagadu alukon na. Datayo pa'y akaaruban na. Makapasakit tinakam. Jak kayatin nga alaan ti order ko. Isublik mo tan aday ti order ko. Apay dagita adda di tarwar. Na, dagita linakwan ni Mari Minyang ito lang ka. Ikilo dati order may. Nagaduda ha. Malaw, munag kayo! Bakit? Hingka i-deliveran na ti order ni Pare Pedring Amangga. Nagsapa, katartaraw pa'y lang di manok. Masapsapa rumrumor day jay. Sige, inakman laang. Alaan madagos di bayad na Wun. Maudin day tanga ilakot
Wen, ay na, jak tupay naramraman ng tibo nga timanggata. Uray siyak mat ah. Nasaya at matkit de, tanaila ko ta amin dagiti bunga timanggata. Paray, rumor kan? Nay, si Kamagaya, Mariminyang. Nasapa ka? Sinapa kun taamok amapan ka manen ije bangkag mo. Huwag na ta mapanak agmula. Ay, umay ko ito day ti order mo amangga. Dayta, 5 kilaw. At dapay surok na. Kuha Mare. Kan alaag matan aje bayad na. Jak alayan day ta. Nay, apay nga ikat nag-order ka. Nagbabawi ako. Ay, sana mabalain. Basta latag babawi kan. Nag-order ka, iso abayadan. Way, nadapagbayad ko, no kwarta laang. Kat iso nga road, bayada mo na. Di ka gungat Kasano ajak makaungag, kat ag-order ka. Ita, di mo matalaan. Ibagak man lakin ka tipod doon, Mare. Pudno nga. Kurang, tikilo dagiti la ko mamangga. Anya, ay saus naglastog ka matan amang ibaga iti kasta kanyak, paray. Sa anak analastog, Mare. Ibagbagak la tipod no. Ay, basta bayada mo day tao. Jin deliver mo kuni kumare dolor. Kurang tikilo na. Ay, di ka agsawi iti kasta. Amin amang nga deliver mo. Kat kurang tikilo da. Di ka agsawi iti kasta, pare pidreng. No di mo kayat nga alaan day toy. Aglilinip at tayaw. Nagsasaritaan dagiti kakaaruba tayo dito nga ireklamo da kayo nga agasawa. Gapaw iti panang lukuyo kada-kwada. Anya? Imay daing kilo ije balay dagiti mangga nga intab mo. Kurang nga talaga ti kilo na. Iso ajak ala inday ta order ka. Tamok. Kurang mo la ti kilo na. Agririri dagiti kaaruban ang lakay. Taapay ka no. Naamuan da akurang ti kilo jay mangga nga inlako ta kadakwada. Ha? Amin da agririri da kanaw. Nay, nakaamuan da kumangay. Ada nang ikilwan da. Diyak mo Mariminyang! Ni. Maray! Ni kumarim adulur day jay ah. Kapay nga ta. Ay kat kasaritan ah. Ayak man, Maray! Anya nga iti baga. Ay kat makaamu kamutan ah. Anya makamukan ni bagbagam. Insuro nak nga agswitek. Ita, kasta ti bagam. Ni, insuro ka aya. Maray! Naa, pagliba ka mo, jay imbagam nga aramidag. Ala, ingkakit sangun ni kumarim. Ang mga numapan agdaron day ta. Apay maray? Ay na, Maray. Agrek-reklamo ni Auntie Lourdes. Jay bakit abulag? Wen, agong unget di anak na maestra. Takurang kanungot di lakom amangga. Ay, kuha maray. Uray to pa di order ko ken kamare. Kunam nga dasurok na, ngam kurang mo. Kurang aya? Uray dagiti kakaaruba tayo. Agreklamo da kano. Kontra kada kayo nga agasawa. Ay, unay mo't daytan. Ay na, kaspurok leader, diyak kayat nga agaapa kayo, gapulang iti mangga, Mare. Iso nga umay kakasarita. Tadyak kayat, ano lumabas ka dita kalsada, kat barsaken da kalatan. Ay, saus, nasakit ti mabarsak maray. Iso nga rod ako nakamakisarita kakadakwada. Kat ikarim asaan mo nga ulitan, ti inaramid mo. Ay, uwan maray. Itod mo mo't ngamin aji eksakto akadagsan ti ginatang daken ka, Mare. Tabinayadan da kamot iti kayat mo apresyo. Ay, sige maray. Aramidan mi da itakin nila kay ko. Pasensya kayo pakawanan da kami. Di mo ngamin lukwan dagiti kaarubam, Mare. Laglagi pa tay pagsasao ako nana. Kagura na kati kaarubam no siniswitik ti pagtimbangam. Iso nga agbalbaliw kayon kanila kay mo, Mare. Titan gagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. Kagura na ka, ti karubam, no siniswitik, ti pagtimbangam. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.